Кандайсың досум? Борборду эмне жаңылык? Жаңы закон кабыл алынды. Ким түкүрсө 5500 штраф дейт. 6 миллион ел 3төн түкүрсө Кытайдын карызы жабылат экен. Көп түкүрсө көл болот деген ошол да. Не? Куспайсың? Мыякта. Ey, не түкір өзіңе? Білесің азы штраф 5000 сом. Мен 3000 зарплата аламын. Өз 5000 сом штраф азы. Ей, түкірген жоқпын. Штамбады. Жоқ, түкірген. Қанша ішіп алды? Зато сөгін өтпай бей. Сөгін де?